Ko tēnei whare, te biggest moko studio I te ao me ki. I roto I tēnei ao Pākehā. He wāhi haumaru, wairua pai, wairua ora. Whakawhanaungatanga, aroha, manaakitanga, e rā mea I roto nei. The things that makes us Māori, those are the things that we want to promote. O Ngā Manu a Toi, hoki mahara ki te kōrero o ki te pūrākau o Mataora, rawa ko Niwareka. Ai, ngā kai ārahi o te rā wā, Ngā Manu, I tiaki I āwhina I a Mataora ki Rarohenga. Tētahi atu, ko Gordon Toi, tōku pāpā, ko te ingoa Toi, ko mātou Ngā Manu a Gordon Toi o ngā Toi Māori. He momo wairua kei roto I te whare nei. I te tiro māua kia māua noi, whakaro. Anei tō mātou whare tuarua. He momo āhuatanga o te whakataetai. Engari, kāre tino ki te kāre tino kōrero. Engari, kei rā āhuatanga, ka whakakoikoi I a tātou, kia kaunga I ngā mahi. He whānau kotahi tātou. Koinei mea, te karakia, te manaaki, me te mōhio ki ngā kōrero tuku iho. Kia tuitui ngā whakapapa kia tika, kia mōhio hoki ngā pūrākau, me ngā kōrero tuku iho o tērā rohe o tērā rohe. Kia tutuki pai ai nei o ngā mahi. E kite anau I te ora o te moko. Hihi ana I te kite ngā tangata katoa, e mau ana te moko kānohi, te pūhoro, pūwhakaira, he normalise. He aha te moko ki au, tōku oranga, tōku mea katoa. This is my life. Yeah. He rite te moko ki te hā, ki te ngā kare aro tō katoa. Taia tō moko, he ho mātenga mū. You look after it, it'll look after you. It has done for the past 17 years.